Karbi Anglong Autonomous Council keparlo soil conservation asai kam lapen health and family welfare asai kam along aronre pen voreng anghoi kepek pon aphuthak pini RTI claim bangphu podmo teron pen hemphu ingti Karbi Anglong Autonomous Council along kache song asai kedeng RTI claim bang podmo teron pen pherangkia thengnu kaning je ponke Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo soil conservation department along isi verang hoi aphan interview hangsi bang hini tuma phan chokomar anghoi pidadlo lason thak joint director of health and family department along ta kedamtang suri hini rakresir ke paning kanhut joint directors along kareng rong pipi joint director kedobo mahut chokomar anghoi grade 3 and grade 4 aphan kaddo kawing hoi krepli aphan interview en ponlo laso interview ke pek merit list pen ne ki pipon kali athe second position third position adim 17 position atuma phan pidat transparency movement what KPN pen government atom declare ke dam chok che bata ni che song kon long mang long lo song thak se yo tom soil conservation la ke dong ta che song kon job scam ko thak job scam bata ni se ket ni che song kon se ni se ket che song kon de ki pen ni ne se ni ni ko malam satu tek 15 pen adien kon den si alang ni Bukan suku tak inquiry pada bukan tu tapi inquiry kan cuma tak cocok cik lah bang. Hal hal yang tu bang kita nak arona tengah saya itu jalan di media tengok cetak tu. Saya kami pilih juga jom pelengnya tu ni tu nak kesal keglong pun bila kesal lah keglong pun beda lah. Tapi nak result kopi jom ni rasa cetai tu punya nak taklah pun beda lah. Macam lah bang suku tak yang ni minggu tu lah tu tak pun rem lah. Nasi lapuan cot wali ni tu RTI findings spend long pun lah. Joint Director of Health Service Health and Family Welfare was department of so 2019 na ningkat mate KAAC kareng long pipi ke dobo joint director ke dobo mahot alang ni office pe isi advertisement patlang itu labang ke third grade apen fourth grade post 14 ta post kada kapaklan pe na key appointment ki upor di isi ka bang humi me labang ko no je pura dak long bang ke merit basis pe ni ki kon kali ni to RTI document long ating komani ke second position mane ke third position la puta do sir me hala second position third position long ani de dum si hala 17 position komani to 12 position atom si appointment ki jamrong Inut bang hini atom ahok he pharmacy documents pensi chokomar anghoi chepalong dunlo hapu inut golaghat district along ke doveka bang phan kopuson si chokomar anghoi kipidar lo dake 6 sadula long ri lapen alang ni hem golaghat district asorpina nasila hai ke aron kali nasila hai along Karbi Anglong Autonomous Council Health and Family Welfare ke lang IM khonsing rong pi ke lang dun dinga bang ke chok chepusi RTI claim bang podmoteron pen pherang ke thengno ningjepon Inut bahini itu fake pharmacy registration amen NPC ladak long sakuri claim la puson na dulo lapen aku kemani ke golaghat sorta ladak long dak kedu bari modalo golaghat sor malu permanent desa ladak long si voreng mar sai na claim ko la si la bangi si man mi mi athi lage 6 schedule district kam ki question si hong pele ladak lang claim no lage big question no lage asi consing of officer dami la bang so lam klar bang ke rap jinden rap so kai long rap platform long lage lam klar ki dek ni question si lang ini golaghat district kan ki indela Kedam tang apor ahut IM khonsing rong pi alang li seme kedeng pon madu aphanta kebeng ke plakpon avilo rar phan langpon pamilo pura lamchak chipilo bonda alang li pini ke patoi tesi claim rong lo alang li chepho chero don rap phan aning hanga lingsi pi rong lo la salang li khonsing rong pi ke Karbi rar phan avi ka chongsi ba banglo jongsi bangso aphuthak chen tu the pulote che songji bangso ka che song ahut ko pine soluk sodak nang dokok pulote IM khonsing rong pisi adai chen nang ji pusi podmoteron pen ningjepon semi kideng la puson do semi kideng long yalang idum ki podlo je rat khan lang pon pami ko badu khana ki bengi prak pola pu claim pon pe lo se min non thegam long lo alang li ki bengi prak man si claim mi galong lo Karbi jan pe alang li Karbi jan man khana genuine candidate deserving candidate so PP det si alang li aning hang let aling ni che po che lo chini che thegam li do man si i club lo appointment ta se alang li ke non punen ko poni li to man ke alang li Karbi abi ke chong sip lo alang li Karbi ra ta ban ke isi Hir juno son se mandel lo lapen ini tu mati mandel la pon lo prap jin pen illegal appointment soil conservation bono lapen health department bono prap jin pen alang illegal appointment hat inconclusive re-examination la puso aphuthak gone jong si alang idom claim ke tak ni le kache song mang deng kolong lapen kache song hot ni tum sung der lage majok talik khonsing long pi ke hai si dai chen News report Karbi Anglong live